amahoro y'Imana nshuti mwe mwese mudahwema kutwereka ko mudukurikiye muri aya makuru abagezweho none ahangaha ngeweho Nderwema Thierry ndaza kubabwira ko u Rwanda rwose rwanenze impuguke za Loni ngo zaguretse ukuri ku bibazo rufitanye nako na FDLR ikorera hariya mu mashyamba ya Kongo. Ndakubwira wabivuze. Ndaza kubabwira kandi ko Inyagatare abarenga 4,000 ngo bakoze urugendo rwo kwibohora rw'ibirometero 21 kandi barukoze n'amaguru nyine. Ariya kuru rwose yasubiye kwivuko yaremeye abimasisi. Ndababwira byinshi kuri byo. Ndabwira kandi Minisitiri Gasore yasobanuye impamvu y'izamuka ry'ibiciro bya lisansi ndetse na mazutu yazamutse. Ndababwira ko iwari kare abavuga ari kumvikana cyangwa se ari kijyana babandi bavuga ari kumvikana, ubwo bavuga rukijyana babiri ngo batawe muri yombi rero na Wazalendo bashinjwa rero ngo gukorana na AFC M23. Ndababwira ko muri Tanzania ngo abashakashatsi rwose batunguwe no gusanga ibikeri muri mu mpinga z'umusozi wa Kilimanjaro. Nyiri muri Tanzania ndababwira ko ngo hari umuntu rwose yagiye ngo ku kazi azikariwe perezida yahaye umwanya, ageze baramubwira ati tu ntabwo ari wowe cyaraye toka kure. General Muhozi Kainerugaba yategetse ko Brigadier General Besigye atabwa muri yombi. Ndababwira kandi ko Amerika rwose yahagaritse kohereza intwaro zimwe muri Ukraine. Ndaza kubabwira ko bari Tazari yagarutse mu itangazamakuru wundi warongoye abagore rwose bagera muri 400. Ndababwira ibye twirwaneho rero yashyizeho rero ngo abayobozi barimo perezida ngaye nguko nandi ni mukanya. Reka ngushimire wowe tukiri kumwe. Ndibutse ko rwose aya makuru yagucitse uyasanga kuri YouTube channel yitwa Mwamba TV. U Rwanda rwanenze impuguke za Loni zagoretse rero ngo kuri kubibazo rufite kuri FDLR. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Macron yanenze cyane ngo impuguke z'umuryango w'abibumbye ngo zagoretse ukuri ku mpungenge zarwo cyane cyane ngo zishingiye ku bikorwa bya FDLR ihungabanyiriza rero umutekano ngo kandi ngo ibintu nabyo ngo byatumye ngo rushyiraho ingamba z'ubwirinzi. Ubwo n'u Rwanda nyine mu ntangiriro za Gicurasi 2025 izi mpuguke rero zashyikirije rero komite y'akanama ka Loni gashinzwe umutekano ishinzwe ngo ibihano babashyikirije rero raporo nshyashya ku mutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Izi mpuguke kandi zivuga ko ngo kugeza tariki 20 Mata ubwo rero ngo zapfundikiraga iperereza ngo hari ingabo ngo z'u Rwanda ngo zari mu bice bigenzurwa n'ihuriro AFC M23, mu gihe rero ngo izindi ngo zibarirwa mu bihumbi n'ibihumbagiza byinshi cyane ngo zo zari zikiri ngo ku mupaka zitegura kujya muri Kongo. U Rwanda rero rwakunze kugaragaza ko aho rwose nta ngabo ruhafite hariya nyine mu burasirazuba bwa Kongo. Ejo hashize byari tariki 2 Nyakanga Macron rero yavuze ko ngo iyi raporo yemeza ko ngo leta ya RDC nyene ngo ifasha FDLR ndetse ko ngo yifashisha ngo uyu mutwe ku mirongo ndetse ya yindi y'imbere cyane cyane imirongo y'urugamba. Yavuze ko ngo iyi raporo kandi ngo yigiza nkana aho rero ngo isobanura nabi ngo impungenge u Rwanda rumaze igihe kinini rugaragaza ku bibazo rwose by'umutekano FDLR n'indi mitwe ishyiraho bishobora guteza umwuka mubi. Uyu mubyeyi kandi yasobanuye nk'uko biri mu masezerano y'amahoro u Rwanda rwagiranye na RDC muri Amerika. Bayegereye muri Amerika rero tariki 27 Kamena ngo rwitegura rero gushyira mu bikorwa ngo ibikubiye muri ayo masezerano birimo gusenya FDLR burundu. Ibizatuma rero ngo ingamba z'u Rwanda ndetse ngo n'iz'ubwirinzi rwashyizeho ngo zikurwaho. Mbibutse ko FDLR iramutse itavuyeho ingamba z'ubwirinzi ntibyakunda ko zavaho, ntabwo byakunda. Biba bigoye, biba bizimbye.
Macron rero yasobanuye ko ngo u Rwanda ngo narwo rufite ngo amabuye y'agaciro ndetse menshi bitandukanye rero no mu burasirazuba bwa Kongo, aho rero ngo acukurwa mu buryo bwa gakondo kandi ngo akanacukurwa n'imitwe yitwaje intwaro, ndetse ngo n'abayobozi b'abanyekongo bamunzwe na ruswa pe, bamunzwe n'igiturire. Ikindi wamenye nuko u Rwanda na Kongo, umugabo witwa umujyanama wa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyane cyane ngo mu bufatanye bwa Afurika, muramuzi ni Masad Bolos, yatangaje ko ngo u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rwose ngo batigeze bahatirwa kwemera ibiri mu masezerano y'amahoro yashyizweho umukono tariki 27 Kamena 2025. Gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR, gukuraho ingamba z'ubwirinzi rwashyizweho, gucyura impunzi ndetse n'ubufatanye mu iterambere ry'ubukungu ngo nizo ngingo nyamukuru ngo zibanze cyane muri ariya masezerano yagezweho nyuma y'ibiganiro byagizwemo uruhare rukomeye cyane na Amerika. Mu kiganiro BBC, ikiganiro Masad Bolos yagiranye na BBC tariki ya 1 Nyakanga 2025, yasobanuye ko rero ngo ingingo y'ingenzi u Rwanda ndetse na Kongo bemeranyije ngo ari ukwifatanya ku bijyanye n'ubukungu no kubungabunga rero umutekano ku mpande zombi zishobora rero kurwanya imitwe yitwaje intwaro iwuhungabanya. Boros yavuze ko andi ko ngo muri aya masezerano ngo azakurikirwa ngo nandi ngo ibindi bihugu bizagirana mu gihe kiri imbere ajyanye n'ubufatanye mu by'ubucuruzi. I Nyagatare ho rero ngo bimeze bite mwokagira imana mwe? Abarenga ibihumbi 4 ngo bakoze urugendo rwo kwibohora rw'ibirometero 21 n'amaguru. Abaturage barenga ibihumbi 4 rero biganjemo urubyiruko rwaturutse mu turere dutandukanye tw'intara y'Iburasirazuba bitabiriye urugendo rwo kwibohora rwa kilometero 21 bagenze n'amaguru, bishimira ibimaze kugerwaho muri iyi myaka 31 ishize. Urugendo rwatangiriye kuri stade ya Nyagatare ku itariki 2 Nyakanga 2025 ahagana mu masaha y'isa 3. Nyuma y'amasaha rero 6 abambere rero bari bamaze kugera hariya Igikoba mu murenge wa Tabagwe. Aha rero hari indake Perezida Paul Kagame yabagamo mu gihe cy'urugamba rwo kubohora igihugu. Mu bitabiriye rero urugendo kandi harimo guverineri w'intara y'Iburasirazuba muramuzi ni Prudence Rubingisa, harimo kandi abayobozi mu nzego z'umutekano, harimo abaturage ndetse n'urubyiruko rutandukanye. Umuyobozi w'akarere ka Nyagatare muramuzi ni Gasana Stephen, yavuze ko rero ngo urugendo ngo ari uburyo bwiza cyane ngo bwo kwizihiza umunsi wo kwibohora kandi cyane no kumenyekanisha amateka y'u Rwanda. Yavuze ko ngo bari bafite igice kinini cya pariki y'Akagera ngo kitari gituwe, ariko ubu hose rwose haratuwe kandi abaturage barahinga bakeza bakagurisha umusaruro mwokagira inka mwe. Mukaboneka di. Icyo wamenye nuko akarere ka Nyagatare ngo niko katangirijwemo rero urugamba rwo kubohora igihugu, yari tariki ya 1 Ukwakira 1990. Uretse rero kuba Igikoba ngo hari kandi ngo uretse kuba Igikoba ngo hari indake Perezida Paul Kagame yabagamo, ngo hari n'akandi gace kiswe agasantimetero kabagamo ingabo zari za RPA. Agasantimetero. Umukinnyi wa filime Isimbi Alliance uzwi cyane nka Aria Cool yasuye abaturage b'Imasisi ahitwa ku Nturo mu gace katwitswe rero na FDLR muri 2023, ariko uyu mwana w'umukobwa yiyemeza kubakira ishuri abagizweho ingaruka n'intambara imaze iminsi, ndetse ngo anabagenera imfashanyo zirimo ibiribwa n'ibinyobwa, ibintu byose yabibahaye. Mana nyagasani, abantu rwose mujye mugira gutya musubire kwivuka, burya nabyo ntacyo. Hakuguze kuza ukaba mu mujyi hano ukamara imyaka n'iyindi, noneho no kujya iwanyu bikanga pe.
gomana yanjye icyo wamenye nuko Aria Cool wavukiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo ngahitwa Inumbi ngo ni muri Kalehe yahunze rero afite umwaka umwe nuko nguko byagenze nahoze mbona amafoto ajya gusura ntako bisa mwabantu mwagiye musubira ku ivuko kuko arimo ahobera abantu ubona ko bakumburanye rwose mwabantu mwe mujye musubira ku ivuko burya ntacyo bitwaye. Impfu z'abana bari munsi y'imyaka 5 ngo zagabanyutseho 78% muri mwaka wa 2023. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF rigaragaza ko ngo kuva mu 2000 kugera 2023 u Rwanda rwateye intambwe ikomeye cyane ngo mu kugabanya impfu z'abana bapfa bakivuka kugeza ku bana batarageze imyaka 5. Izo rero ngo zigera kuri 40 zivuye ku 1849 ngo ku bana 1000 gusa. Iyi ntambwe ngo yatewe ngo bigizwemo uruhare rero ngo n'ubufatanye bwa guverinoma y'u Rwanda n'ihuriro Gavi ngo rigeza rero ngo inkingo mu bihugu bitandukanye cyane ibiri mu nzira y'amajyambere mwabantu mwe nuko nguko bimeze. nuko nguko bimeze. Ikindi wamenye nuko Minisitiri Gasore yasobanuye impamvu rero izamuka ry'ibiciro bya lisansi ndetse n'amazutu. Minisitiri w'ibikorwa remezo Dr. Jimmy Gasore yatangaje ko ngo ibiciro bya lisansi ndetse n'amazutu byazamutse rero ngo ugereranyije n'amezi 2 ashize bitewe nuko ngo hatangiye gushyirwa mu bikorwa n'ibyemezo by'inama ya minisitiri yagennye imisoro mishya irimo ngo niyongera agaciro kubikomoka kuri petrole. Ku ya mbere Nyakanga 2025 ngo nibwo rero urwego ngenzuramikorere rura rwatangaje ko ngo ibiciro bishya by'ibikomoka kuri petrole byavuguruwe aho litiro rwose ya lisansi yongereyeho amafaranga 170 ariko ugereranyije maze ngo yera ku 1800 n'amafaranga 3 mana nyagasani nuko byagenze rwose. Sigaye twari 5000 litiro 3 nizivemo ariko ntabwo bingana nko kuyibura mwokagira inkamwa yego rero kuba barongereyeho nuza bya TV niko nakundi nuko bigomba kugenda mwoka byaramwe ngo ni ibiciro rero byatangiye gushyirwa mu bikorwa ku itariki 2 Nyakanga 2025 saa 12 za mu gitondo niko byahise bihindurwa ku kanya. Urwego kandi rwatangaje ko rwose ngo ku biciro ngo bikomoka kuri petroli ngo habariwemo rero ngo n'umusoro ku nyongera agaciro TVA ngo byaranavuguruwe. Ariko mu motari unywa 5-10 aha ntabwo ari bumenye ko hagiye ikintu ariko wa wundi unywa amaritiro n'amaritiro ne umenya ko iyongereyeho koko 170 niko ariko handi mwari muri aho. Hanyuma iwarika rero ngo abavuga ari kumvikana babiri ngo batawe muri yombi rwose na Wazalendo bashinjwa gukorana na AFC/M23. Ibibazo by'umutekano biragenda rero bigera ku baturage batuye mu duce dutandukanye tugenzurwa n'inyeshyamba AFC/M23 na Wazalendo ngo muri Kivu y'Amajyaruguru muri rusange cyane muri teritwari ya Warikari. Abaturage rero ngo bari ku mpande zombi ngo kuva aho two duce rero twose turi muri groupement ya Ikobo ngo twigaruriwe ngo ntibazi ngo uruhande na rumwe
bakwiye kuyoboka, bakekwaho rero ngo gukorana n'uruhande rumwe cyangwa urundi, nk'uko rero inkuru dukesha Radio Okapi ikomeza ivuga ko ngo ni mu rwego rero ngo abantu babiri ngo bagize gutya barafatwa. Bande kandi bavuga ari kumvikana ngo ni muri urwo rwego rero ngo abantu babiri bavuga ari kumvikana abo mu gace ka Iremya, Mutobe ngo ndetse na Sebashi ngo ndetse na ngo abantu babiri nyine ngo batawe muri yombi ngo ku wa kabiri ushize, ngo ariko ku itariki ya 2 Nyakanga ngo na Wazalendo yo mu mutwe utandukanye ngo barabafashe bajya kubafunga babashinja gukorana na FC M23. Aba bantu bavuga ari kumvikana murabahora iki mwabaretse? Muri Tanzania rero ngo abashakashatsi ngo batunguwe no gusanga ibikeri mu mpinga z'umusozi wa Kilimanjaro. Itsinda ry'abashakashatsi muri Tanzania rero ryavumbuye ibikeri binini cyane ngo biba ngo ku nkombe, cyane ngo ku butumburuke ngo bungana na metero 4,000, ariko ngo hani ku musozi wa Kilimanjaro, ngo aho rero ngo byatekerezwaga ko ngo ibikeri ngo bidashobora kuhaba. Abashakashatsi kandi ngo bahoze batekereza ko ngo kuri ubu cyane ngo kuri ubwo butumburuke ngo hadashobora ngo kuboneka ibinyabuzima birimo rero ibiba mu mazi nk'ibikeri, kuko ngo hakonja cyane, ukundi ngo kandi ngo umwuka mwiza wo guhumeka ngo buri muke cyane, kuko ngo uko ngo uzamuka bari kugenda ugabanyuka. Hakaba rero ubukonje bwinshi cyane bubangamira ibikeri n'ibindi byo mu mazi. Ibikeri ngo byaragiye birakura birororoka hafi yo kungana n'umusozi, byarabyibushye birangana nk'inusa nk'imbeba. Ntabwo byoroshye. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda muramuzi ni Generali Muhoozi Kainerugaba, yategetse ko Brigadier Generali Cyrus Besigye atabwa muri yombi rero agahita afungwa ako kanya. Brigadier Generali Besigye Cyrus ubusanzwe yari asanzwe ari umuyobozi wa brigade y'ingabo za Uganda ishinzwe rero ngo ubutasi n'ubwubatsi mw'abantu, ngo we n'abagenzi be rero abandi basirikare nyene ngo benshi ba UPDF ngo bakurikiranyweho ibyaha bya ruswa. Ari ruswa ho ni kawaida kabisa. General Muhoozi Kainerugaba mu butumwa rero yanyujije ku rubuga rwa X yashinje rero ngo uriya mu generali ngo ndetse n'abagenzi be ngo kuroga ngo no kwanduza igisirikare cya Uganda, uteguza rero ngo ko agomba kunahabwa ibihano bitandukanye by'intangarugero. Ni wowe urazana ibintu by'ibya ruswa mu gisirikare bakakubiha, ntabwo byakunda. Muri Tanzania rero Perezida Samia Suluhu yagize atya umuntu umwanya undi agenda yigize ngo we yagiye ngo ku kazi azi ko ari we perezida yahaye umwanya. Uwo ninde? Reka mubabwire. Umugabo rero witiranwa n'undi amazina yombi ngo yabwiye ko yahawe umwanya n'umukuru w'igihugu, maze ahita yerekeza ku ntara abwira guverineri ko ngo ari we wahisemo, ngo maze rero ngo ari nawe ngo wahawe inshingano n'umukuru w'igihugu, maze umugabo bamubaza ibyangombwa asanga yitiranwa n'uwo bahaye akazi. Koko mwokagere nkamwe ibi ni ibiki? Ntabwo biba byoroshye ariko gasani. Umuyobozi yamubwiye ko rero ngo atari we ngo bisaba ko ngo bamwereka imyirondoro y'uwo nguwo wahawe inshingano, maze rwose uwo mugabo ahita abyemera. Yari yaje yanigirije ikote yarifunze na karavate rwose, yagiye no muri Yego Cabs, ageze ku ntara nubwo bataka byo ntabwo ari wowe genda. Perezida wa Tanzania rero Samia Suluhu Hassan aherutse rero gushyira mu myanya abayobozi batandukanye mu buryo bushya. Umugore rero yashyize mu mwanya ngo harimo n'uyu mugabo witwa Shabani Kaberwa, ngo
ngo wagizwe rero ngo umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Kaliyuha. Ubwo rero nyuma yaho gato yahitangazo rero ngo risohotse kuri radio, uyu mugabo rero witiranwa n'unde amazina yombi ngo yashyizweho rero ngo na Perezida Samia Suluhu Hassan, noneho ahita ajya kureba ko kakazi yarake koko. Yego uko bimeze rero ngo bwarakeye ngo ahita ajya ku biro by'intara, maze ageze yasanga hari undi mugabo, bati wowe ntabwo ari wowe, igirayo aka kazi sakawe, nubwo mwitiranwa amazina yombi ariko ntabwo ari wowe. Ataha yize moso kandi yari yabwiye madamu ko abonye akazi bagiye gusezerera ubukene. Ikindi wamenya nuko ngo Amerika iravuga ko ngo yahagaritse kohereza rero intwaro zimwe ngo muri Ukraine ngo zasezeranyijwe rero ngo ku butegetsi bwa Joe Biden, ngo mu gihe rero ngo Uburusiya bwakashije umurego mu bitero kuri Ukraine. Iran yahagaritse rero ngo ubufatanye n'ikigo gishinzwe gukurikirana imikoreshereze y'ingufu za nucleaire. Mwa bantu mwe ntabwo biba byoroshye. Ikindi wamenye no ku mutwe wa twirwaneho ngo ushinzwe kurengera abanyekongo bo mu bwoko amaye nka data. Twirwaneho ikindi wamenye nuko ikigo gishinzwe ubwikorezi muri Norvege cyatangaje ko ngo muri Kamena uyu mwaka ngo imodoka ngo nshya ngo zinjiye muri icyo gihugu ngo zari 18,376 ngo zirimo 17,799 ngo zikoresha amashanyarazi, ngo zigeze rero ngo kuri 96.9%. Imodoka zikoresha amasanyaraza. Ntabwo byoroshye, reka ngushimire wowe twabanye, reka nitse gatoya ndagaruka mu kanya no muri byacu byo. Murabizi ko ari amakuru arahari ku bwinshi cyane, dukomeza tugenda tuyabagezaho. Mwifurije gusaza udasabirije kandi Uwiteka akumwenyurire.